Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande okubingelelayo ndlalifa izulu. Yithi ukuthula kweNkosi yethu uJesu Kristu makube nawe. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyamdumisa kuNkulunkulu, ngiyambonga, ngiyacela umbonge kanye nami ngoba izinkonzo zokubonga uNkulunkulu lezi nokudumisa siziqale ngomkhosi wokubonga. Silokhu siqhubeka nazo-ke ngoba kuhle ukumbonga uNkulunkulu. Ugcine nini wena ukubonga uNkulunkulu? Ugcine nini ukumbonga ngezinto akakwenzele zona? Kuhle uNkulunkulu wethu simbonge. Uyasithanda, ufanele ukubongwa, uyakudeserva ukubongwa, ufanele ukubonga. Udumo lonke lungolwakhe, lumfanele ikhathi singakabikho namanje kuze kube phakade. Bangcwele, ngiyathanda nje ukusho ukuthi ubuyile lo moya wama-emoji. Abantu bangene umoya wama-emoji futhi manje. Nani-ke niyabona egruphini, akufanele abantu bafake ama-emoji. Akufanele abantu bafake opopayi. Ake sihlonipheni umsebenzi kaNkulunkulu, ngiyacela. Umsebenzi kaNkulunkulu awukwazi ukufaka imizwa entweni yabantu abaningi kangaka. Amanye amagroup ana-500 njengamanje abantu. Amanye amagroup asela ko-450. So lawa no-450 ngikhuphula wona manje eze ku-500. Njengamanje ekhaya lezwi abantu bangaphezulu ka-4,700. Ngakho-ke awukwazi ukufaka umuzwa wakho kubantu abaningi kangaka. Khombisa ungamlaleli, ungamhloniphi uNkulunkulu. Bonke abantu abangena ekhaya lezwi kusukela le nkinga ebesike sabanayo yama-emoji noma opopayi. Wonke umuntu ongenayo uthola i-voice note ekhuluma ngokuthi asibafake opopayi ekhaya lezwi. Eyokuqala kufike kube ekhuluma ngobude bama-voice notes. Bazalwane, ama-voice note awangeqi ku-3 minutes. I-voice note iyodwa mayingeqi ku-3 minutes. Uma ukhetha ukwenza amabili noma amathathu ehlanganisiwe mawangeqi ku-3 minutes. Inhloso eyokuthi angisuhlala isikhathi esingaphezu kwa-3 minutes nomuntu oyedwa. Manje abantu bavele baletha abemabili abemathathu uthi awa-eda azokhiphela 6 minutes. Ngiyagcizelela. Noma ngabe yeqe ngesekende elilodwa, 1 second, ngeke ngilalele ngoba phela ngenza isono. Akuselona i-3 minutes, seku-3 minutes 1 second. So ngiyacela nje bazalwane, ningangilingi. Uthi uJesu mayekulo ikhubekiso eziza ngaye, ngcono ukuboshela itshe lokusila entanyeni liphonse ekujuleni. Ningangilingi ngokungilethela ama-voice note aweqe ngo-3 minutes 1 second 2 seconds. Niyangilinga. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kuze kube manje ngiyasinqoba leso silingo. Ehlanganisiwe ama-voice note akho awangeqi ku-3 minutes. Ngiyazicelela nje bazalwane. Ake siyeke ukufaka ama-emoji. Bengisathi i-voice note yokuqala ikhuluma ngo-3 minutes. I-voice note yesibili ikhuluma ngama-emoji. Bese kuqala-ke inkonzo, umkhuleko ophendulwayo. Wonke umuntu ongena, akekho nje umuntu ongena la ozothakaza ngoba laba abadala abangathunyelelwanga lokho sikukhulumile kakhulu. Ngithe masiqeda ukuyikhuluma ngenza i-voice note engiyifakela noma ubani omusha ofikayo. Abantu nje ukuthi abafuni ukulalela inkonzo na yonke imithetho. Uqhamuka nje ejahe lokhu eze ngakho. Ngiyagula, ngiyagulelwa, ngicela umkhuleko. Angabe sanaka ukulalela izinto ezisemqoka kangaka engimthumelele zona. Asidluleke bazalwane, siye enkonzweni. Kuzolokhu iqhamuka nje lezi zinto, uNkulunkulu uzosisiza. Sogcina sesinjani? Sesi-perfect. So lokhu sifundisana nje kancane kancane. Make wabamba inhloso ukuthi akusiyona i-voice note eyodwa, iwona wonke ehlangene angeqe ku-3 minutes uyobuyibambile. Nansi enye into esishaya abantu ngenxa yobukhulu begroup. Uma uthumela i-voice note ende ayangeqa ku-3 minutes, mhlawumbe ntambama ngabo 9, 10, 11,
ngenxa yobuningi bawo wabona ukuthi ihambile mayingakaphendulwa musuthumela enye ngoba azofika kimi omabili eseqele 3 minutes ukuthi enye ithunyelwe izolo sekuzoshaya u12 enye athunyelwe ekseni uma eqele ku3 minutes angizowalalela angibali ukuthi enye yayizolo enye yanini musuthumela enye voice note ingakaphendulwa enye mayiphendule yokuqala bese usuthumela enyeke mayingakaphendulwa maningi nje isikhathi esikhulu lawo ma voice note ayingethemba-ke siyacaca futhi naleyo ngoba sekhona sebengenzela kanjalo kuvele kube umoya nje yazi kweqala abe munye vele benze nje abantu kanjalo ubone ukuthi uthi cha nye ngithumela izolo enye ngithumele sengani uyabona ukuthi angakayifundi mangingakayifundi azofika kanye kanye kumina mase fika kanye kanye aseyidefeat ipurpose aseyigcina into efanele asengaphezulu ka3 minutes esenguspenda ukucabangela abanye abantu musuzicabangela wena usuzifunela okwakho cabangela abanye abantu ukhumbule ukuthi khona nabanye abantu ni-4700 bayafuna ukukhuluma nami laba bantu siyabonga ake siyokhuleka siguqe siye emkhulekweni siye enkosini yethu uJesu Kristu egameni likaJesu. Baba ongcwele baba olungileyo uNkulunkulu onomusa ngiyazithoba phambi kobuso bakho siyabonga ukulondwa nokugcinwa ngesakhe isandla kuze kube manje siyacela-ke Nkosi ubusise lona loyo olalele sisize Nkosi size siphelele njengokuba ubaba osezulwini ephelele siyabonga udumo silinikeza wena nangalesi sikhathi ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo amen. Indlalifa zezulu izolo sigcine sikhuluma-ke ngey'ngelosi angels sisuke eculweni number 118 icilongo levangeli kade sibuka uvesi 4 othi impi isashisa qina uthi ngo ungesabi nanguJesu nawe bese sikulabo line ababili-ke bokugcina bavesi 40 nazi izingelosi zokuphatha-ke zokuyisa kahle ekhaya lakho le zokuphatha ingelosi zikuse kahle ekhaya lakho le sigcine-ke sibuke ihubo 91 uvesi 10 kuya kuvesi 12 ihubo 91 uvesi 10 kuya ku12 ngoba sikhuluma ngey'ngelosi-ke manje ngithe mhlawumbe uNkulunkulu mayevuma soke sithi ukuhlala kuzona ngithanda-ke sibuke amahubo 34 uvesi 7 sisabuka nje ngey'ngelosi amahubo 34 vesi 7 uthi ingelosi kaJehova iyamisa nxa zonke kubo abamesabayo ibakhulule ingelosi kaJehova iyamisa nxa zonke kubo abamesabayo ibakhulule isimangaliso lesi ukuthi uNkulunkulu uthuma ingelosi zakhe zimise nxa zonke ukuba zisikhulule ngesingisi ibeka kahle the angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them okusemqoka ukumesaba uNkulunkulu ingelosi kaJehova iyamisa nxa zonke kwabakwesabayo encamps kusho ukuthi iyahlala ingelosi igade ukuthi kukhulule uma ungumuntu osaba uNkulunkulu abantu abangamesaba uNkulunkulu uNkulunkulu akathumeli ingelosi yakhe ukuthi imthwale ngezandla ingaqhuzuka etsheni uNkulunkulu uthumelela labo abamesabayo babonakala ngokwazi ukuthi aboni mabephila emhlabeni ungamesabi uyona ngoba ucabanga ukuthi akamboni akamsabi kodwa uma umsaba uNkulunkulu awoni ingelosi kaJehova-ke iyamisa nxa zonke kuba bamesabayo ibakhulule ngiyithanda ingelosi kaJehova ngoba iyakhululana imisa nxa zonke kulabo abamesabayo uyamesaba uNkulunkulu izomisa nxa zonke yikho lokho kuzokwenza ukuthi umisimisile nxa zonke uzibale njengezinye zezibusiso kuthi wena nesecurity yasezulwini bathi behamba benabantu ababagadile abagadwayo
Wena ugadiwe abantu ababonakala ngamehlo enyama, ugadwe izulu uqobo, azathi laphaya mkhulu ongakithi kunabo sezweni. Ngani? Ngoba sigadwe izingilosi, bazalwane, sine-security. Uma-ke sine-security siphephile. Uyazi le security isigade ngisho ulingwa isigadile. Ake ulalele ukuthi uJesu uthini lapho kuMathewu 18. Isihloko sakhona sithi uJesu ufundisa ngokuthobeka nangezikhubekiso, uverse 6 wakhona. Kodwa ukukhubekisa abe munye kulabo abancinyane abakholwa yimi, kungcono kuye kubitshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe azikiswe ekujuleni kolwandle. Verse 7. Maye kulo izwe ngenxa yekhubekiso, ngokuba izikhubekiso zimele ukufika, kepha maye kumuntu esiza ngaye isikhubekiso. Maye kumuntu esiza ngaye isikhubekiso. So-ke qaphela, uthi kuverse 10, bhekani ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. So umuntu nomuntu unengelosi yakhe. Izingelosi zalaba bantu abancinyane bakaJesu zibuka njalo ubuso bukaBaba ezulwini. Kusho ukuthi zenzani kahle kahle? Ziyabamangalela laba abadelelayo. Uthi bhekani, verse 10 uMathewu 18, bhekani ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba ezulwini. So ngesikhathi zibona ubuso bukaBaba, ufunda imicabango yazo, abese bona uNkulunkulu ukuthi usibanibani udelela laba abancinyane, usibanibani uyakhubekisa. Okhubekisa bemunye, verse 6, kulabo abancinyane abakholwa yimi, kungcono kuye kubitshela ukusila ligaxwe entanyeni yakhe azikiswe ekujuleni kolwandle. Ngamanye amagama, uzika ekujuleni kolwandle, ulwandle izinto ey'ningi. Kungaba izinkinga zakho, kungaba ukungaphumeleli kwakho, kanti ngoba uyisikhubekiso noma wakhubekisa. Usuzikiswe ekujuleni kolwandle ngoba wena uyakhubekisa, ulethe ikhubekiso. Ake sizame ukuba practical. Uyambona lo wesifazane ogqoke ingubo emfushane, elungisela amadoda, aqeda ukuyilungisa ahamba esontweni, uyisikhubekiso. Uthi uJesu ngcono ukuboshela itshe lokusila entanyeni azikiswe ekujuleni kolwandle. Mhlambe kanti yikho iy'nkinga zakho zingaka nje, bangako bakhubile nje kaNkulunkulu? Bangako bakhubile edolobheni emgwaqeni uhamba nje? Ukholo noma ungakholwa, bangako bakhubile? Bangaka abantu abalale nawe bevukwa inkanuko ngokukubona ngendlela owembethe ngayo nangendlela ozilungise ngayo? Uyazi ukuthi iy'ngelosi ziyakumangalela ezulwini, and uyazi ukuthi iy'nkinga zakho azixazululeki nje ngoba uzikiswe phansi ekujuleni kolwandle ngoba wake waba isikhubekiso. Mhlambe abanye walabo abakhubekisa bayasho esihogweni, akusekho ukuphenduka. Inkinga leyo. Nawe umuntu wesilisa, bangaka uqamba amanga ubathembisa umshado kodwa ungabashadanga? Bawa abantu enkonzweni kanti ubufuna yasesontweni nje intombi ngoba iy'phethe kahle, awufune emshado. Bangaka ubalimaza? Uthi uJesu namhlanje, verse 10, bhekani ningadeleli namunye kulabo abancinyane, ngokuba ngithi kini izingelosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba osezulwini. Ilona loyo bazalwane unengelosi. Imphinde verse 34, uchapter 34 wamaHubo verse 7, ingelosi kaJehova yamisa nxa zonke kuba bamesabayo, yenze njani? Ibakhulule. Ngakho ey'lingweni esihlangabezana nazo, ingelosi ikhona ukuthi ikhulule. Lize lithi izwi lenkosi kanye nokulingwa
kukhona indlela yokuphepha ebekiwe. Ibekwe kanjani? Izingilosi lezi zikuthwele ukuthi ungaqhuzuki ngonyawo etsheni. Besisho njalo kwiHubo 91 verse 10 kuya ku-12. Mntakababa, hlonipha omunye umntwana kaNkulunkulu. Ungamkhubi, ungabe isikhubekiso. Noma ngaba kuyenaka umntwana kaNkulunkulu. Phatheka kabi uma uhamba edolobheni ukhuzelwe izinsizwa, ntombazane. Yini zingabuboni uNkulunkulu kuwena? Zithi mazibheka wena zibheka umuntu ofanele ziyolala naye. Kwenziwa yini lokho? Iphi inkazimulo kaNkulunkulu? Nsizwa yami, akubheka amantombazane akufense afuna ukulala nawe. Buphi ubuNkulunkulu kuwo? Webazalwane, ke sikhonzeni uNkulunkulu, sihambe ngobungcwele. Sike sathinta lelizwe uverse 5. Uverse 5 weHubo 34 uthi babheka kuye phezulu bakhanya. Mawubheka kuyo uzokhanya. Ngesikhathi ukhanya akuzudlalela impukane kuwena. Akho umuntu ozoza kuwena azokukhuzela, azoshaka kushoyo, ngoba unenkazimulo kaNkulunkulu. Ngoba wena unengilosi ekugadile. Igade bonke abazokhuluma lokho kuwe, ngoba ingilosi kaNkulunkulu iyamisa nxa zonke kwabamesabayo ibakhulule. Bhekani ningadeleli namunye kulaba abancinyane, ngokuba ngithi kini ingilosi zabo ezulwini zibona njalo ubuso bukaBaba ezulwini. Masike sigoqe sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga, siyaguqa sithi unguNkulunkulu ezulwini, unguNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezulwini zonke. Ngoba kuphethe wena, siyacela kubusise lona loyo olalele ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibande ovalisayo uthi ntambama enhle.